Bantu bakithi musana ukukhotha inkomo ayikhothwa ngikhuluma nabantu besilisa nabesifazane kungcono ke induku kwena siyayibona kodwa inkomo ayikhothwa uma ukhotha inkomo uzidlisa wena uma ngabe uyabona ukuthi loya kwakho akwazi ukumanelisa kahle empedeni ungakhathazeki siphathele isixazululo umkhonto bezihlalasho ukuthi there is no problem that in solution nawe uphathele isixazululo yini le umvusa nkunzi lo yini le umchamisa ethilo uma uthole lo nalo wenza ibhomu enkulu kakhulu empedeni umshaya nabe lokho kwenza ukuthi uzukhothe ungofuna ukumanelisa kuyeke ngoba ufana ukuthi uyazidlisa xesha la lo umvusa nkunzi lo uleze ithulusi lakho lime njengomuntu wesisalime ukhathale wena ngakhathali lona lime ithulusi lakho umphetho uzinqamuke lapha kwenza ukuthi usuma uhlobo ithulusi lwesifazana qomahlele ku headboard uphuma impophoma lapho uma ngabe lwesifazana wakho uthatha isikhathi ukuchama noma ukwazi nokumchamisa thatha nabalekeleli ndana ukuthi ukhoze uzidlise wena uma usuzidlisile phela ubudoda bakho buzoyehla uzokulawula ngekhanda uzoba ngathi uvalekile kanti wena udlisile xeshani lapha asuke ekhotheni njengamanje sisebenzela ngalabafana ababili lapha umvusa nkunzi lo ukhona ngokuhlokohlokana kwawo khona okhothayo khona ogcobisayo khona ufaka ebisini khona ufaka esobheni khona uphuza ngamahewu njalo nje miningi umvusa nkunzi sikhona ehlokahlukene bese lo mchamisa ethi lo phuma IT bag phakathi njengoba igama lithi mchamisa ethi phuma IT bag elibuya ngale ndlela phakathi ulifaka ekhapini lakho ufaka amazabilayo ugoqoze usihabulele no milk no sugar usihabulele mawuze emcimbini nomuntu wakho wethu ufika nje uyofika ushushu basho ngasixhosa basho uyofika ushushu uyofika ubili uyimbawula usulihloma ithuthi egqumahlele ku headboard impophomo uyayibona ngayo langa lelo mangabe akwazi uyibona impophomo uyayibona ngayo langa lelo nami umuntu esifazana uma ngabe lo wakho wesilisa uthatha isikhathi inkosi yami uyambona ukuthi cha lento akayizwa ka-enjoy usufuna ukuthi akhale ke manje abhongiswe kwenkomo iphilo kesigcwele izindlela ethi abhongiswe kwenkomo lo wesilisa gijima nganabo yabona kenzeka ukuthi la umuntu esifazana uthatha isikhathi ungena emagiyeni uyayiphuza nawe imvusa nkunzi akuyona yamadoda kuphela the word imvusa nkunzi means ibahoni that means uyakwazi ukusebenzisa ama yendoda uyakwazi ukusebenzisa ama umfazi noma ngabe uyazazi ukuthi cha umuntu esifazana osesikhathi ungena emagiyeni phuza la usiphuza la ungisukolisi lwakwakho asimakangena nayasangane asinamahlelo insizwe ezinye xoxe ngawe ungasuki emqondweni wokamlingani wakho afisa ukushela njalo abe nento emshisa enhlizweni yakhe noma ahleli lapha ahleli khona athi cha sengifuna ukubona unkosikazi wami ukhunjulwe into engahambi kuze ilanga liphumula izwe leshona ngakhumbulanga windoda umfazi uyafitha la lo wenza ukuthi induku ime endodeni umfazini wenza ukuthi asheshe angene amagiyeni bese lo wenza ukuthi indoda isheshe ichame uyabona uma ngabe umfazi akwazi ushisa ikwazi ukuchama indoda idedile impo yabona indoda hawu nkosi yami ingalibeli ifeni indoda ilibeli ifeni phela ayikuzwa phela ayizwa lutho phela mina ithi igijime ngesikhathi esanelisekile bese yadedela hawu igijime kuze kweqe ayizwa lutho ithi uthulekile nje kulelo gumbi lelo ayizwa lutho phuza lo uyizibhonga ibhongisa kwenkomo ikhohlwe ngabanye kube ngathi yaqala ukuthola inkomo ekubendalo uyithola noma ngabe uyindoda uyakuphuza futhi lokho umfazi wakho nkosi yami akwazi ukhipha impophoma lokho uyakuthola kokodwa makudinga naloko umcimbi uyakuthola kokodwa makudinga kodwa mina ngithi kuhle makamba kokubili ngale ndlela le kuhle kakhulu ngoba kuyasebenzisana lo nalo yasebenzisana makube khona umfudumali ekhaya aphuma amabonus angahamba azoyibona abanye athi uyadlala ufuna ukuthi nje akezoba umnandi kanti sakashiyelile bayithatha abantu besifazane imali amabonus bahambe nayo uyobuya ekhaya kodwa nakho sangasana mali kanti mangathola lo nalo umbambile yazi umbambile akusona sibambelele maka uzoba umnandi obujulile indle yafudumala ujula amafestera hayi nkosi yami unedle buzo longadle bakazwanga ngiyaphinda futhi there is no problem with the solution kusithi ibe inkinga kusho khona isixazululo